Kad vas neko u arapskom svijetu pozove u goste, razlika koju primijetite odmah je u načinu na koji se donese poklon. Dok mi na Balkanu često nosimo kese sa kafom, šećerom i voćem, u arapskoj kulturi je to nešto drugačije. Ovdje se često bira kolač, cvijeće ili što je još bolje oraščasti plodovi. Ja sam izabrala oraščaste plodove jer želim da spojim zdravo i korisno, pa hajde da odemo u goste. Danas sam se zaputila 100 km južnije kod moje drage drugarice iz Sandžaka koja ovdje živi s porodicom. Nas 4 smo popile naravno arapsku kafu, iako ja dolazim iz Mostara, jedna je cura iz Sarajeva, druga iz Zaječara i Novopazarka. Niko nije pio našu kafu. Kad dugo živite u arapskom svijetu, to vam je sasvim normalno. Ja sam sretna što ću danas sa vama podijeliti nešto jako zanimljivo. Ovdje udaljenost od 100 km da bi popila kafu sa mojim dragim drugaricama ne predstavlja nikakav izazov. Cijene benzina su jako povoljne, za 10 eura mogu napuniti pun rezervoar. Tako da odlazak na kafu 100-200 km je ovdje samo jedna velika zabava. Poslije divne šetnje obalom mora popile smo čaj sa nanom. A odakle nam nana? Pa ona ovdje uzgaja skoro sve i svašta i nana je iz njenoga vrta. Pa ću vam danas pokazati šta sve može da se uzgoji ovdje u Kuvajtu. Evo ga i šipak. Ostanite sa mnom i u drugom dijelu jer je ovo jako zanimljivo. Ovdje imamo, ja sam odmah primijetila raštiku i tako sam sretna što ću danas da uberem sebi vraštike i sutra pravim japrak. Paradajz ili kavada još nije sazrela, toga će biti iduće sedmice, ja ću se po to sigurno vratiti. Ostanite i dalje sa mnom i želim vam ugodan dan i ćao!